Melik damar remang-remang Ni sorker sempinggir dangan Tempat warung petengan Walayane rambute abang Terima kasih Tumpakan motor doyo Ini batuk senternya tuh pengantin Alasan ngobor kodo Nyatane si nyosor nih ronda semo Nungul kisma Rebuti jamu gendong Dua laki deh kene Masya Allah udah sampai pengantin terima kasih Namanya teteh siapa ini? Pita. Pita. Pita itu yang di sini bukan sih Mas? Ibu aja. A-nya A siapa? Exco. X apa itu? Exco Hernawan. Asik. Permisine jam 5 mangkat sing umah jare mekaya beli warung antak untuk karo rangga ini warung Sunda Mama boleh dong Sing banget rapikan rumah koneri Belajar medi Padahal si dewek sing buangi duit Ning alis talis Terima kasih Tumpakan motor doyo Hari gitu Ning batuk senternya tuh Alasane ngobor kodo Nyatane si nyosor ning kubur medo Apa ngerti? Ini rebuti jamu gendong Paling enak Rabine uang. Oh iya bagus. Emang iya? Wah pengalaman Iya jelas dong. Pengalaman Ih kasihan deh Yetsi. Nunggu kiswa. Berbising jam 5 mangkat sing umah jane mekaya beli warung antak untuk karo rangga ini warung Sunda Ranggane siapa dong? Kok tanya saya? Ranggane siapa dong? Ya kamu siapa? Istri orang. Ih. Sing nyamangit rapi ning umah tangiri belajar medi padahal si dewek sing buangi duit ning alis talis tumpakan motor doyo Ibu Lurah. Ring batuk senternya tuh Alasan ngobor kodo Hari gitu Nyatane si nempel nih warung pojok kayak wangkos iya bener. Goyang. Bunyi jamu gendong. Paling enak rabine uang. Spesial buat pengantin Ibu aja
di CS belum ya, sok sawer. Bapak Raya. Sinya mangit rabi rumah koni. Belajar medi. Padahal si Dewi sing buangi duit ning alis kalis. Bu Hajat sudah, terima kasih banyak. Melik damar rumah Ibu Nurah. ning sorker semping kiri Pengantin. dangan. Tempat warung petengah. Pengantin. Pelayan nih rangda rambutnya abang. Tumpakan nih motor doyo. Ini ngebatuk senternya tuh. Alasan deh ngobor goyo. Pemanasan, Nyatane pemanasan. si nyosor pupur medo. Pengantin, lagunya apa lagi? Sudah? Ayo,